I pozdrav svima ljudi, dobrodošli nam zove Typhoon Gamers i danas ćemo napravimo da vam objavim jedan novi serijal ovih kao sportskih igrica gdje ću ja da igram neku sportsku igricu sa nekom od mojih drugara. To je već bilo, ali kao što znate onaj klip je suviše bagao zato što sam snimao sa lošim programom za snimanje, a sada snimam sa Mirrorless Sectionom koji uopšte ne baguje i savršen je bukvalno. Uopšte nikakav frame drop, ništa, baš je savršen, baš mi se sviđa. I evo sad ću sad malo da radim nekoliko minuta, samo da vam pokažem malo ovako zakucam, vidjeli ste sad nekoliko zakucavanja sa Howardom. Evo sad ću da napravim posljednje zakucavanje sa njim, pa ću da uzmem drugog igrača, okej. Dobro je bilo, okej, i onda tu uzmem sad drugog igrača. Ovdje ćemo, na primjer, kako ovo ide već, učati, malo sam se zavrakao. Da, možemo ovako, samo moment. Sigurno tačno kako se ovo radi, pošto ja ovo skoro nikad ne radim, ali da probamo ovako. Super, uzeli smo ovog James Hardena i probamo zakucamo s njim, malo će mi se njim. I ono, neće biti dug klip, samo što sam želeo to da vam najavim. Znači to će sigurno biti, zato što su me mnogi drugari pitali da snimam sa mnom NBA i pošto ja to nisam htio da radim zbog programa konkretno, zato što kada sam snimao sa Bandicamom, Frapsom, uvijek je malo bagovalo, a sam Mirrorless Section koji mislim da je najbolji program na svijetu za snimanje, posebno kad ga skinuti i onda ga samo prekujete, znači stvarno je dobar program za snimanje. I ono, mislim, ko kaže, možda neko kaže da je loš zbog to je do njegovog kompa, nekom bolje ide Fraps, nekom bolje ide Mirrorless Section, znači ja stvarno ne znam. Ali eto vidi, nemam pojma, ajde da igram još sa jednim igračem, da vidim samo sa kojim. Evo ovaj isto dobro zakucavanje, mislim. Ček, fakat. Okej, kako nam već ide ovo, pa onda ovo, pa onda njega ovdje i onda ovako, evo. Okej, uzeli smo ovog Arizu, oni se dobro zakucava. Moram koliko je dobro, veoma dobro zakucava. I to sam želeo vam kažem, ako budete želeli, možda bude tutorial kako se skine ovaj roster ili neki drugi rosteri, ali ono, šta će vama to. I eto, znači, to sam želeo samo vam kažem u ovom klipu, znači, bit će još klipova NBA-a i tako dalje, i sayonara.